Poštovani i uvaženi gledaoci, ponovo smo sa vama. Ovog puta, kako i tradicija našeg izdanja nalaže, pravimo rekapitulaciju godine za nama i očekivanjima uvoznika od 2022. Prošla godina je, što se tiče prodaje novih vozila, na nivou 2020. ali ni približna 2019. koja je po brojkama bila neuporediva. Ipak, domaći uvoznici odolijevaju krizi i 2021. završavaju puni optimizma, u nadi da će se napokon normalizovati situacija, prije svega sa koronom, a onda i redovnim isporukama novih vozila. Počinjemo od Renaulta, koji bilježi rast. Domaći uvoznik je u samom vrhu i po ukupnoj prodaji sva tri brenda koje zastupa na našem tržištu. Dacia je na prošlogodišnjem nivou, kao i Nissan. Rezultat Renaulta je odličan zahvaljujući crossoverima, modelima Captur i Conquest, po kojima i prednjači. Zasluge tradicionalno idu i Clio i Koleosu. Kod dostavnog programa izuzetno je dobar rezultat zahvaljujući modelima Kangoo i Master. Kod Dacia standardno najprodavaniji je Duster, dok su kod Nissana prvi Qashqai, slijede ga Juke pa X-Trail. Svakako godina puna izazova, neizvjesnosti, ali na kraju i dobrih rezultata i možemo slobodno reći da su reputaciju koju imaju na globalnom nivou opravdali i na našem tržištu. U vrhu je i Škoda. Brojke svakako veće od očekivanih. Godina za nama bila izuzetno teška, kako za celokupnu autoindustriju, tako i za nas. Globalan nedostatak čipova i pandemije prouzrokovali su značajan pad u prodaji. Ono što nas u cijeloj situaciji raduje jeste da kupci ipak nedostaju od brenda Škoda, makoliko dugo trebali da čekaju na isporuku vozila. Potražnja je velika, poručenih vozila je mnogo, a rješenje problema se nazire od druge polovine naredne godine. Kada je u pitanju rad servisa, ostaje na nivou 2019. godine, pa smo u tom dijelu izuzetno zadovoljni. Brojke iz ove godine svakako neće moći da se uporede sa brojkama na koje smo mi navikli svih ovih prethodnih godina, ali zahvaljujući strogoj kontroli troškova i uz određene mjere optimizacije, ova godina će završiti, ajde da kažemo, solidno za nas. Svakako, očekujemo bolje rezultate od nove godine. Kod Kije u prethodnoj godini bila su dostupna samo dva modela i nije imala većih problema sa isporukama. U ponudi smo imali ove godine samo dva modela, to su Kia Stonic i Kia Sportage. Dakle, Kia nije imala problem sa mikročipovima, ali je imala problem sa velikom potražnjom automobila i mi smo dobili manji broj nego što smo očekivali. Uz to došlo i do rasta cijena automobila, što naravno utiče i na prodaju konačno. Obzirom na sveobuhvatnu situaciju, prošla godina nije bilo tako loša što se naše firme tiče. U kompaniji Jadran Auto zadovoljni su ostvarenim u 2021. Prvi je kvartal bio jako loš, dok tek sredinom drugog dolazi i do rasta prodaje, zahvaljujući novim modelima. Pa ono što je svakako obilježilo 2021. godinu u Hyundai salonu je izlazak, bukvalno je kompletna gama novih automobila, počevši od i10, to potpuno novog modela i20, dolaska novog modela Bayon, redizajna Hyundai Kone, totalno novog Tucsona, redizajna Santa Fe. Također, krajem godine pojavila su se i dva potpuno nova modela, Hyundai Ioniq 5. Svakako jedna uspješna godina je za nama, u kojoj je dominantno najprodavaniji model bio Hyundai Tucson. Dolazak četvrte generacije ovog SUV-a obilježilo je, da kažem, prodaju u Hyundai salonu. Kod nas u Suzukiju protekla godina, 2021. je bila sasvim zadovoljavajuća. Bili smo na nivou prošlogodišnje prodaje, također i na nivou 2019. Uglavnom je prodaja bila bazirana na našim modelima Ignisu i Swiftu, a mogu slobodno reći da nisu zapostavljeni ni ostali modeli poput Vitare i S-Crossa.
Slična je situacija što se tiče dvotočkaša, Suzuki, takođe i BRP programa. Situacija je potpuno identična, da kažem, prodaja na nivou prošle godine, tako da mogu reći da je protekla godina bila za nas uspješna. U najmanju ruku možemo definitivno reći da ispraćamo još jednu izuzetno izazovnu godinu. Mislili smo da će 2021. godina biti manje izazovna u smislu COVID krize, međutim, nažalost, COVID pandemija je nešto definitivno što je trenutno najveći izazov kako u svijetu, tako i kod nas. U smislu automobilske industrije, kriza sa nedostatkom mikročipova se polako rješava i možemo reći da je proizvodnja za sad, što se tiče konkretno Fordovih i Mazdinih modela, dosta stabilna, međutim, sada se javlja povećana potražnja u odnosu na kapacitete fabrika i to i dalje uslovljava duže rokove isporuke kod naših klijenata. 2021. godina je definitivno bolja nego što je to bila 2020. godina samim tim. Međutim, ono što je dosta usporavalo kompletnu prodaju vozila, ne samo prodaju, već i sve segmente privrede jesu konstantne mjere koje su se donosile i manje više upravljali smo se u skladu sa njima. Bibi, idemo live! I daj mi za moga Biboga nešto od kozmetike. Kumar, ja sam mislio da u Kastelanu imaju samo gume. Ma kakvi kumar? Sve vrste autodijelova, svuda po Crnoj Gori. Sve za vašeg ljubimca, od gume do volana, Kastelana. Kumara, ne brinem kad bi je s njima. Što, mnogo si ga ti razmazio, kumar? Naučio sam ga na najbolje. Što ću? Jedinac mi je. Ustrojio bi ja njega. Nakon marketinga vraćamo se uvoznicima. Nastavljamo sa premium segmentom. Kompanija Ljetopis Automotiv, zastupnik brenda Mercedes-Benz za Crnu Goru, 2021. završava uspješno. Kao i prethodnih godina na crnogorskom tržištu, Mercedes-Benz je i u ovoj poslovno izazovnoj godini lider u prodaji vozila u premium segmentu. Naravno da u našoj zemlji ima skoro svaki automobilski premium brend, što naše tržište čini onako dosta zahtjevnim i konkurentnim. Naši kupci ipak prepoznaju Ljetopis Automotiv i Mercedes-Benz kao najbolji brend, kako se prepoznaje i na globalnom nivou. Osim što ovaj brend tradicionalno stavlja svoje konkurente daleko iza sebe u pogledu inovacija, bezbjednosti i kvaliteta, Mercedes ipak nije zaustavio, već je agresivno nastavio i radio na inovacijama kako bi ispunio zahtjeve i očekivanja kupaca širom svijeta. Samo je na sajmu automobila u Minhenu, koji se održao u septembru ove godine, predstavio čak 4 potpuno nova električna modela, EQE, koncept modela EQG, koncept modela Maybach EQS
i Mercedes AMG EQS. Pored električnih modela predstavljena je i nova C-klasa All-Terrain, karavan sa svim off-road mogućnostima. Mercedes je također konstantno radio na poboljšanju ubrzanja i komfora, bilo da se radi o benzincima, električnim vozilima ili onima koji objedinjuju oba, što čini plug-in hibride. U plug-in hibrid varijanti dva nova modela koje zaista nemaju konkurenciju kada se obuhvate sve tačke usporedbe, a to su C-klase hibrid i AMG GT 4-door Coupe e-Performance. Prvi e-Performance hibrid brenda Mercedes AMG GT63S oslanja se na tehnologije Formule 1 i kombinuje vrhunske performanse, impresivnu dinamiku u vožnji sa maksimalnom efikasnošću zahvaljujući posebnom pogonskom sklopu. Kada govorimo o komercijalnim vozilima i kombijima, Mercedes-Benz nije dozvolio ni u toj kategoriji da ga konkurenti stignu, već je nov model Citan već osvojio priznanje za najbolji minivan za 2022. godinu. Citan je dostupan u dvije varijante, u putničkoj i dostavnoj verziji. Za naše tržište Citan će biti dostupan sljedeće godine. V-klas i dalje stoji kao najprodavaniji i najtraženiji luksuzni kombi i na našem tržištu zaista bilježi rekordnu prodaju. Što se tiče putničkih vozila koje naša kompanija isporučila u ovoj godini, kao i godinama unazad, najprodavaniji su Mercedes-Benz SUV-ovi. Izdvojit ćemo GLC, GLE, GLS, GLS Maybach i G-klasu. Kada su limuzine u pitanju, najviše isporučenih modela su E-klasa, S-klasa, S-klasa Maybach i C-klasa. Naravno, vjerujemo da bi isporuke bilježili veći broj vozila, ali kako je na globalnom nivou i autoindustrija bila pogođena pandemijom koronavirusa, nedostajalo nam je vozila kako bismo ispunili kompletnu potražnju iskazanu od strane naših kupaca. Dio VW grupe, to jest Volkswagen, Audi i Seat, u Crnoj Gori je pod jednim krovom. Svoju prodaju u 2021. s obzirom na nedostatak vozila bazirali su na brendu Audi. Godina za nama je generalno bila teška za kompletnu automobilsku industriju zbog poznatog slučaja nedostatka čipova u automobilskim kompanijama. Generalno prioritet kod isporuke vozila imali su premium segmenti na kojima je proizvođač mogao je vjerovatno i najviše da zaradi, tako da od naša tri brenda najveći broj vozila je i bio dostupan konkretno kod Audi modela. Po prvi put u posljednjih nekoliko decenija u automobilskoj industriji imamo situaciju da je veća potražnja nego što je ponuda. Tako da što je dovelo do određenog i rasta cijena kod automobila, što su svi proizvođači značajno osjetili i naši kupci. Imali smo situaciju da vozila koja su poručena prije nekih godinu i nešto dana, kupci i dalje čekaju isporuku i mi se iskreno nadamo da ćemo u sljedećoj godini moći određene modele da isporučimo. Kad je Audi u pitanju, mi smo, kao i posljednjih nekoliko godina, lideri u premium segmentu. Imali smo broj isporuka koji nam garantuje jedno prvo mjesto kada je to u pitanju, ali realno nismo zadovoljni jer nismo mogli da isporučimo sve što su bili zahtjevi klijenata ove godine. U našim porudžbinama i na našim lagerima za sljedeću godinu planiramo isporuku postojećim klijentima koji su tražili vozila i koji su uplatili kapare i nadamo se da ćemo uspjeti da izađemo u susret za sljedeću godinu kada je u pitanju isporuka svih tih vozila. Seat je imao zapaženu ulogu u prvih pola godine, zato što smo tada imali dostupnost modela, što se odrazilo sa velikom prodajom i većim brojem modela Tarako, koji je veoma atraktivan i kojeg su kupci prepoznali kao vozilo koje najviše pruža za cijenu koju je nudio, tako da imamo i još poručenih vozila vezano za to koje treba da isporučimo. Sa Seatom smo zadovoljni, zato što je osjetan pomak u odnosu na prethodne godine i imamo proizvod koji je izuzetno kvalitetan i cjenovno pristupačan klijentima. I pored toga, VW grupa je poseban naglasak stavila na elektrifikaciju, sa kojom se posebno ponosi.
Što se tiče elektrifikacije, Volkswagen grupa je bacila akcenat na elektromobilnošću, tako da i sami Volkswagen brand je ove godine imao određeni broj isporuka modela, najnovijeg modela ID3 i ID4. U pitanju su električna vozila, budućnost kompletne priče. Vozila su sa dometima, kao što sami znate, od 350 do 525 km, zavisnosti od želja kupaca i situacije na tržištu, mi možemo znači da isporučimo određene, ispunimo njihove zahtjeve. Ono što je problematika kod nas je i dalje nerazvijena infrastruktura po pitanju elektromobilnosti i imamo situaciju da se kupci da dosta razmišljaju da li da kupe takvo vozilo ili ne, ali definitivno kada se uz subvencije koje su bile od strane Ekofonda i kada klijent izračuna svoje troškove potrošnje goriva i održavanja, na kraju, posle određenog perioda, vidi se vrlo jasna računica isplativosti korišćenja takvog modela. BMW je realizovao planirano i ne kriju zadovoljstvo ostvarenim. Pa s obzirom da smo na kraju ove godine, slobodno mogu reći da je iza nas jedan dosta izazovan period. U automobilskoj industriji kao i u ostatku ekonomije nastavila se kriza prouzrokovana pandemijom koronavirusa i na to smo morali da se prilagodimo i da naučimo da radimo pod tim okolnostima i čak postigli smo veoma zapažene i konkretne rezultate. Što se tiče ove godine, ljubitelji BMW-a su u toku da smo ove godine imali dosta lijepih akcija, što u prodaji, što u postprodaji. Radili smo na promociji BMW-ove hibridne tehnologije, pa smo u tom smislu imali testni model X5 hibrid, koji je privukao izuzetno veliku pažnju. Lansirali smo nekoliko novih modela, od kojih bih spomenuo samo M3, M4, seriju 4 Grand Coupe, facelift modele X3 i X4, koje inače i u ovom trenutku imamo kao testna vozila, pa pozivam sve zainteresovane da nas posjete i da uživaju u vožnji ovih modela. I u British Motorsu Montenegro, koji je godinama unazad osvajao tržište, također je zaustavljen rast, ali ne bježe od ostvarenog u 2021. U pravu ste, Jaguar Land Rover kao i ostali u svim autokućama je ove godine zabilježio pad. Kod nas je to bilo nekih možda do 30%, razlozi za to su dosta poznati svima. Sama korona i dalje traje, ta situacija sva oko nje koja se dešava se prelila i na Crnu Goru. Znate da nedostatak, to jest dostupnost automobila nije u onoj mjeri kakva je bila prošle i preprošle godine, malo se tu tržište poremetilo, ali šta je tu je? Sami pad je rezultirao i zbog nedostatka čipova koji su bili potrebni za izradu automobila. Kao što sam rekao, to se prelilo na kompletnu autoindustriju, a naravno da je pogodilo i premium brand kao što smo imali. Prodaja ove godine je bila bazirana nekim akcijskim modelima koji su već bili onako na nekom izdisaju. Imali smo dva facelift, to je Jaguar F-Pace i Velar koji je izašao u tom nekom blagom šminkanju, a već krajem godine pojavila se perjanica Jaguar Land Rovera, to jeste veliki Range Rover koji je izazvao pažnju, mogu da kažem, slobodno svetsku, a i kod nas veliki broj ponuda, to jeste i poručbina za taj automobil. Podrška leasing kompanija bila je od velikog značaja. Porsche Leasing je u 2021. godini stavio fokus na saradnju sa svim uvoznicima novih automobila. To smo radili kroz promotivne aktivnosti, imamo sjajnu saradnju sa prodavcima. Ono što je još jednom potrebno da napomenemo, što je bilo u 2021. a bit će i u buduće, jeste naš koncept sve iz jedne ruke, sve na jednom mjestu. Važno je da naši klijenti znaju da mogu kod bilo kojeg prodavca poći i raspitati se za vozilo, dobiti ponudu za finansiranje koja je skrojena po njihovoj želji.
U prošloj godini smo imali promotivne aktivnosti, imali smo povoljnije kamatne stope, to ne znači da mi dalje nećemo biti konkurentni, stalno radimo na prilagođavanju uslova za naše klijente. Proizvodi koje mi nudimo su, mislim, već opšte poznati, to je finansijski leasing, zakup vozila i održavanje voznog parka. Što se tiče naših budućih planova, osim što ćemo se truditi da budemo konkurentni na tržištu, trudit ćemo se da našim klijentima pružimo i neke nove informacije vezane za pristup informacijama za njihov ugovor kroz jedan portal koji planiramo da napravimo, gdje će oni imati mogućnosti da bez dolaska u prostorije Porsche leasinga, čak i bez poziva telefonom, pristupe tom portalu, dobiju sve informacije koje su im potrebne, ali naravno treba uvijek znati da smo mi tu za naše klijente i da svakim radnim danom od 8 do 4 raspolažemo svim informacijama koje su njima potrebne za bilo kakva finansiranja, bilo kakve nedoumice koje oni imaju i puna smo podrška. The One, potpuno novi BMW serije 1 je stigao. Šta uvoznici očekuju od 2022. Kod Dačije od novih modela novi Jogger, a krajem godine biće prisutan i Spring. Od noviteta kad je Renault u pitanju, električni Twingo i novi Zoe. Također u drugoj polovini godine u Renault očekuju se novi Kadjar i Kangoo. Što se tiče inovativnosti, od postojećih modela Clio, Captur i Megane Conquest na hibridni pogon. Kod Nissana novi X-Trail. Kod Škode u prethodnoj godini lansirani su modeli Kodiaq Facelift i nova Fabia, što nije pošlo baš onako kako su oni zamišljali i očekivali, prije svega zbog nedostatka vozila. Za narednu godinu planirano je lansiranje Karoqa Facelift. Nakon 4 godine od prvog predstavljanja tog modela, Karoq je inoviran kako bi se osigurao kontinuiran uspjeh pomenutog modela. Svakako već je prisutno veliko interesovanje za Karoq Facelift, pa svi s nestrpljenjem očekujemo da se pojavi prvi primjerak na našem tržištu. Rast cijena će sigurno uticati na planiranje za 2022. godinu, ali to će se najviše reflektovati na neki prelazni period dok nove cijene budu prihvaćene. Važno je da zadržimo dobar odnos cijene i kvaliteta, po čemu smo na kraju prepoznati, a rast cijena je prisutan kod svih brendova, pa i kod nas, i to je nešto na što ne možemo da utičemo. Mi u Hyundaiu ćemo se oslanjati na postojeću ponudu automobila, nadamo se i redovnoj isporuci automobila s obzirom na nedostatak mikročipova, odnosno mikroprocesora na tržištu. Najave su da će taj određeni kontingent koji je najavljen za naše tržište će biti svakako dovoljan za naše ovdje potrebe. Ono što svakako najavljujemo je dolazak tog modela Hyundai Ioniq 5 kao i modela Hyundai Staria. U ime firme Jadran Auto zahvaljujemo se na povjerenju koje su nam ukazali kupci u Crnoj Gori i svim građanima želimo srećne i uspješne božićne i novogodišnje praznike. Za Kia očekujemo da će biti nešto bolja situacija u 2022. godini. Očekujemo pojavu novog modela Kia Sportage, restilizovanog novog modela Kia Ceed i nadam se da ćemo imati malo više dostupnih automobila X Ceed koji je inače jako atraktivan. Zahvaljujem se našim kupcima na ukazanom povjerenju. Naravno, 7 godina garancije je dug period, tako da ćemo imati priliku da se družimo. Želim da čestitam novu godinu svim gledalcima vaše emisije i poželim sve najbolje u njoj. Očekuju nas noviteti u smislu
novih modela Mazdinih za tržište za 2022. godinu, a isto tako očekujemo i redizajn brojnih Fordovih automobila, među kojima su u prvom redu nova Fiesta, novi Focus i potpuno novi Ranger koji je premijerno predstavljen i bit će dostupan za naše tržište već od 2023. godine i jedan apsolutno novitet i na koji smo ponosni, od kojeg očekujemo dosta, iako se radi o crnogorskom tržištu, jeste startovanje proizvodnje potpuno električnog Ford Transita. Dakle, prvi kombi na tržištu koji će se pojaviti u potpunosti isključivo na električnim pogon. U susret novogodišnjim i božićnim praznicima prije svega bih iskoristio priliku da svim građanima poželim u prvom redu dobro zdravlje, da čuvaju sebe i svoje porodice, jer definitivno to je nešto što je danas svima najpotrebnije. Naravno da praznike provedu u sreći i miru sa svojim porodicama. Istakao bih još jednom da smo se u Pegazusu Eiffel Travelu potrudili da obezbijedimo jednu količinu vozila na lager, tako da ćemo i nakon novogodišnjih praznika imati vozila za prodaju i imat ćemo onako specijalne prilike, odnosno specijalne prodajne cijene za sve zainteresovane klijente. Kod nas u Suzukiju očekujemo da će i 2022. godina biti slična što se tiče prodaje. Imamo novi model S-Cross koji smo dobili trenutno na stanju, u toku su pripreme, cijena za taj model, opisa paketa opreme i svega. Također ćemo imati i Vitaru kao novitet i nadam se da će biti uspješna kao i protekla godina. U British Motorsu nakon godine redizajna idemo u godinu u kojoj se očekuju noviteti. Što se tiče 2022. godine, mi očekujemo uz ovo što sam već pomenuo velikog Rangea, tu je i dalje aktuelni i dalje traženi Land Rover Defender i nadamo se s krajem 2022. da će se pojaviti još jedna udarna pesnica kompanije Land Rover, to je Range Rover Sport, koji bi trebao doći nekom drugom polovinom godine, to jeste neka njegova prezentacija se očekuje krajem 2022. godine. Povećanje cijena automobila neće zaobići ni Jaguar Land Rover, mi smo već sa ovim novim modelima koji idu dobili cenovnike sa uvećanim dijelom u odnosu na neki 10 do 15% u odnosu na stare modele. Našim građanima Crne Gore, našim klijentima, našim prijateljima u novoj 2022. godini želim više slobode u smislu kretanja, uživanja, malo više nego što smo imali, a sve je to, kao što sam i rekao, rezultirano koronavirusom i naravno puno zdravlja, puno sreće i puno lijepih automobila za njihovo uživanje. Strategija za 2022. da na što bolji način možemo da prezentujemo naše brendove. Svaki brend ponaosob ima različite strategiju i viđenje. Kod Audija imamo generalno u sljedećoj godini promociju i novog modela Q4 električnog vozila koje očekujemo da će tokom ljeta biti dostupno na našem tržištu. U pitanju je model koji će sigurno zavriditi pažnju kod naših klijenata. Prvo zbog atraktivnog dizajna i izgleda, tako i zbog tehničkih performansi i dometa same baterije. Također očekujemo da tokom sljedeće godine novi Audi A8 facelift, koji je uvijek atraktivan sam po sebi i jedno od najvećih tehnoloških dostignuća kod samog Audi brenda. Što se tiče Volkswagen očekuje nas novi model Taygo i novi T-Roc facelift, tako da očekujemo, ne znamo da li ćemo sljedeće godine moći dobiti ID.5 i da li će biti dostupno za naše tržište, ali svakako očekujemo proširenje kompletne ID familije i elektromobilnosti što se tiče Volkswagen brenda. Seat uz model Tarako i najveći akcent bi stavili na model Teku. Očekujemo da kao prvo dobijemo vozila, jer je situacija na tržištima takva da je totalno nelogično da je velika potražnja za vozilima i da se sva tržišta grabe ko će da dobije više vozila, što do prije par godina nije bio slučaj
i mislim da su i klijenti sami svjesni da danas nije u pitanju cijena vozila, nego je u pitanju da li možete doći do vozila. U ime Rocksport Auto Centra želimo svim našim klijentima srećne novogodišnje i božićne praznike, a klijentima koji, eto, zbog situacije koja je na tržištu, čekaju svoje vozila, sigurni smo da ćemo im ispuniti njihove zahtjeve za sljedeću godinu i obezbjedili smo od strane fabrike kvote za njih. Za korisnike brenda Mercedes-Benz naša kompanija uvijek u zimskim mjesecima priprema servisne akcije. U našem servisu trenutno aktualna akcija je priprema automobila za zimu i popusti na autozimsku opremu. I za kraj ovom prilikom želim da se zahvalim svim našim kupcima i korisnicima naših usluga za iskazano povjerenje kompanije Ljetopis Automotiv i u ime kompanije Ljetopis Automotiv svim građanima Crne Gore čestitam novogodišnje i božićne praznike. 2022. očekujemo da bude bolja od prethodne. Prije svega očekujemo bezbrižniju godinu kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Iskoristio bih ovu priliku da se svim našim klijentima i poslovnim saradnicima i ljubiteljima BMW-a zahvalim na povjerenju, lojalnosti i dobroj saradnji i da svima poželim srećne predstojeće novogodišnje i božićne praznike i da im obećam da ćemo se truditi i dalje da ispunjavamo sve njihove želje i da opravdamo ukazano povjerenje. Svakako izazovna godina, nepunih 2000 novih vozila. Međutim, flotne prodaje nisu uzele učešće, što se najviše odrazilo na pomenuti rezultat. A sa druge strane, stav je većine uvoznika da su pojedinačne prodaje bolje u odnosu na prethodne godine. Vama, uvaženim gledalcima i uvoznicima, svakako želimo da 2022. bude godina zdravlja, oporavka i vraćanja u redovne tokove. Vidimo se ponovo 15. januara sa uobičajenim konceptom emisije Autoshop.